Hello everyone, this is me Danite. Today I came up with proverbs لما أنت لما تأخلو بمثالي أنجاجر ويلله بمثالي تاتيو سنة أنا في هالينا but خلنا بشع قدمي لا لسنا ممزانا channel زي subscribe لي جوركم سكحة subscribe جورو like share comment جورو هم الشين ملس لا proverbنا نالو ما أنت مثال أو أنجاجرنا proverbنا عصرت أيام دهلونا the first حمشتك نرينا the first one is sin is believing مرأي مأمانيو مالتيو sin is believing مالت مرأي مأمانيو مالت لهن نجر هاتن جيرو إلهم تنجيرهم ناسات ولا لهن نجر تفتيرو إلهم نجيرهمنا إن كيرا أنا عند حركنا أمنا accept نجبر لين الناس نجر sin is believing so I have to check it out just خيدس كريوني إن مجمرة check كيرا يلا من نلترينا مرأي مأمانيو level proverb or مثالين تكمل هنا sin is believing تكمل لنا example he didn't believe the magic trick was real until he saw in a person بأكل خيدو كسب رأسي زو magic trick زو magic لار ونورسي real مخانو حق مخانس I amene كسب خيدو بعين دريو مالتيو sin is believing النيو مالتيو مرأي مأماني النيو مالتيو and the second one is no pain no gain no pain no gain pain مالت سقاي مالتيو and the word gain مالت للا مجناي ويللا مركب مالتي so ليس عرخسي success يلي ليس عرخا عوت يلي مالتي نازيات رقما no pain no gain تلنا ليس عرخا لي لفعها لي دخم خاص عوت يلي success يلي مالتيو إن example نرتلا he studied late every night to pass his exams no pain no gain كل جزء دونجي الهرس جس فرق ليتي يلدكس درجة أمشي كل شيء عملتيو لمنتاي to pass his examو فتنو لمحلف فتنا لك حل فيه لكل جزء أمشي يلدكس لكز لازم عيل حدر مالتيو so زلز معلو زل دخمولو painيو زلقني له طعيو تقتله gainي هون لو مالتيو so ليس عرض سبزس gain بهال نجار يلي مات no pain no gain ليت عرخا تروحوا نجار يلي كوفي الحال إنجاز يلي مالتيو and the third one is it never rain but it powers power مالت مقدح ويللا مدفع مالتيو هذه طاق الحلي أو ما يقدح الحلي نلتدنا pour me some water نقولنا مالتيو قدح الحلي دمبال or مفساس مدفع لك هوني خدي ناس ترجمو rain مالت زنا مالتيو it never rain but it powers ما يلاقي وقعي قدامو زند لو همك فسخت له مالتيو so it never rain but it powers تلنا أولع شجر خاص شجر كدرا كاتلو لو هنا شجر أقاط إمني الخاص فيس كي جار خاي جرا the problem سو للحال شجر كم تكهدلو كدرا ربك كاتلو نتقامو مسألة وعن نجاجر it never rain but it powers نولنا like example مثلنا للا I lost my job and then my car breaks down and I get sick it never rain but it powers لنا the example زي I lost my job مالت سرحي سيئنا مالتيو كسرح تبار لك خون خيل بجا سرحي ولي أو سرحي ملي مالتيو سرحي سيئنا and then my car breaks down مكينة ولا تسيرانيا سرح يولي السبب مكينة ولا at the same time تسيرانيا إنه بتعمل حموة I get sick مالت حملني يوم ماتيو so بتعمل حموة يوم سنة تشجر بحد جزء at one time get يوم السبب زي مالتي so أريد شجر سلال تدرارو هايلو الproverb تدقمنيو it never rain but it powers أريد دخنة مراهن تموتني ولا ماتيو and the fourth one is don't bite the hand that feeds you. Bite مالت don't bite the hand that feeds you. Bite مالت من كاس مالتيو. feed مالت للا من مجاب محاب مالتيو. So don't bite the hand that feeds you. تينا لخون لسا كايدس I think مالتيو. صبغ اللقار الخانة قرسل
ሕማቅስ ኣይትፍደዮ ማለት እዩ ኦር ሕማቅ ነገር ኣይትሃቦ ማለት ፅቡቅ ንገርካ ብፅቡቅ መልሶ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ኤግዛምፕል ንመፅእ ተለና ሳራ ትበሃል ጓል ነይራና ብዛዕባና ፋሚሊ ሩል ብዛዕባና ገዝኣ ሕጊ ብጣዕሚ ተማርር እያ እሶም ግን እንታይ ይገብሩላ የብልዕዋ የዕብይዋ ኣለው ትምህርቲ ላይ ይኸፍሉላ ኣለው ግን ድማ ሳ ዛንሽተን ነገር ርያስ ተንፀርፅርላ ማለት እዩ ሶ ዓርካ እንታይ ልብል ኣድቫይስ ትባላ ዶንት ባይት ደ ሃንድ ዳት ፊድስ ዩ ለኮለሰኪ ኢድስ ኣይትንከሲ ማለት ፃዕሮምስ ከንቱ ኣይተቕርዮ ትብላላ ማለት እዩ ላብዚ ኤግዛምፕል ንመፅእ ተለና Sarah complained about her parents' role even though they paid for her college. Sarah complained about her parents' role ማለት ብዛዕባ ናይ ፋሚሊ ኣሕጊ ናይ ቤተሰብ ሕጊሲ ኮምፕሌን ትገብርላ ተንፀርፅርላ ዓጫጭ ትብላ ማለት እዩ ኮምፕሌን ትገብርላ even though ዋላ እኳ እሶም ናይ ኮሌጅ ትምህርታ ይኽፈሉላ እምበይ ማለት እዩ ላኸፍሉላ ለይምህርዋሎ ይዕውዋሎ ግን ደሞ ሳ ኮምፕሌን ትገብርላ እዚ ልተረድአት ዓርካ ካብኡ እንታይ ትብላላ don't bite the hand that feeds you ለኮለሰኪ ኢድ ኣይትንከስ ኢላ ትመክራላ ኦር እዚ ፕሮቨርብ እዚ ተጠቂማኒኣ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ኩነታት ለለ ንሕና ተጋጢምና ብዛ እንግሊዝኛ እዚኣ ንጥቀም ተደልና don't bite the hand that feeds you ተልና ለኮለሰካ ኢድ ኣይትንከስ ማለት እዩ እና ሓምሻይ Man propose, God dispose. Man propose, God dispose. ሰብ የዘጋጂ እግዚአብሔር ይፈቅድ ማለት እዩ ዘለለ ሰብ ለሆነ ነገር ይሐስብ እግዚአብሔር ድማ ይፍጽም ሰብ ለሆነ ነገር የዘጋጂ እግዚአብሔር ድማ ትክክል ለወለ ነገር ይፍጽም ሶ አውዚ አነ ለሐሰብዎ ጽቡቅ ነገር ከጋጥመን ኢለ እንድሕር ፌል ኮይኑሱ ድሕሪኡ ልመጽእ ሳክሰስ እዩ ማለት እዩ ግዴታ ንሕና ለሐሰብናዮ የሆነ ሃፐን ለሆን እግዚአብሔር ለወሎ እዩ ትክክለኛ ፈቃድ ለሆንና ለተፈቀዶ ነገር ማለት እዩ ሶ ላ ኤግዛምፕል መጽተናና ሳሚ ልባህል ኔሽን ቆልዓ ኣብ ደገ ወፂ ፉትቦል ክጫወት ደልዩ ጀስ ኩዕሾ ክጫወት ደልዩ ኣጋጣሚ ግን ዝናብ ዘንዩ ሶ ቁርለ ነይሩ ቁርኩ ካዕሰለለ ደለየ ይሆን ዝማይ ዘንዩ ኦር ክሓምም ስለልነበረ ይሆን ማይ ዘንዩ ስለዚ ታይልዎ ኣቦኡ ማን ፐርፖዝ ጋድ ዲስፖዝ ሰብ ይሐስብ እግዚአብሔር ግን ይፍጽም ማለት እዩ እና ኣብ ኻሊ ኢለ እንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሰብ ጽቡቕ ነገር ልሓሰብ ለሃለየ ገና ኣብ ልዕሊኡ ድርብራብ ለኾነ ሓጎስ ተመፂዎ ኦር ኣብ ልዕሊኡ ድርብራብ ለኾነ ሳክሰስ ክመፆ ተሎ እሱ ሓሲብዎንዮ እግዚአብሔር ድማ ፈፂሙሉንዮ ማለት እዩ ሶ ማን ፐርፖዝ ጋድ ዲስፖዝ ንብለና ማለት እዩ and the next ሻሻ ቁጥሪ ይኮነና ሻሻይ proverb ብላለታይ ብለና ኣሎ better safe than sorry better safe than sorry ካብ ለሆነ ነገር ጌርና ይቅርታ ንብል ቀዲምና ተጠንቀቅና ይቅርታ ለይማ ወይ ለለ ጥዑይ ስራሕ ምስራሕ ማለት እዩ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ልብል ምሳሌ ይገልጸና ኣሎ better safe than sorry safe መሃል ኦር ምክልኻል ማለት እዩ ካብ ይቅርታ ትብል ለሆነ ነገር ጥፊኻስ ቀዲምካ ምክልኻል ማለት እዩ ሶ ኤግዛምፕል ንርኢ ተለና ማያ ትበሃል ዝኾነት ቆልዓ ማያ double checked if the door was locked and her mom good job Maya it's better safe than sorry ኢላታኒኣ ማለት እዩ ማያ ክልተ ግዜ ቼክ ጌራቶ ዝበሪ ሎክድ ኮይንዶ ተቆሊፉ ዶ ዝበርሲ ክልተ ግዜ ዳብል ቼክ ማለት ክልተ ግዜ ቼክ ጌራቶ ክልተ ግዜስ ኸይዳ ሙኪራቶኒኣ ቼክ ጌራቶ ጀስ ንፋስ ከኣቶም ይኽእል ኦር ሌዋ ከኣቶም something else ብቻ ዝበርሃን ተዓፀየሲ ክልተ ግዜ ቼክ ጌራቶኒኣ ንምንታይ ለሆነ ነገር ሃፈን ከይኾንስ ቅድሚያ ጥንቃቄ ጌራኒኣ ማለት እዩ ሶ ማዘራት ሃይላታኒኣ እዚ good job ጽቡቕ ስራሕ ማያ it's better safe than sorry ላታኒኣ ማለት እዩ ጀስ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ሶ ተኸላኺላኒኣ ማያ ማለት እዩ ካብ ድሓር ልመፅእ መዘዝ ቀዲማ ቼክ ጌራኒኣ ማለት እዩ ሶ ኣብ ግዴታ ኣብ በሪ ምዕፃይ ብቻ ይኮነ ንጥቀመሉ ኣብ ዝኾነ ኤግዛምፕላት ንጥቀም ንኽእል ኢና ጀስ ሰብ ካብ ቁራኣቲኒ ኢሉ ቲሸርት ገይሩ ወፂኡ ማይ ላወቕዐ ካብ ቁራኣቲኒ ኢሉ ልሓምም እንታይ ገብር ነይዎ ፀላልና ጃኬት ገይሩ ወፂስ ይከላኸሎ ማለት እዩ ወይ ሌላ ኣብ ኻሊ ኢለ ክኾን ይኽእል እዩ ካብ ኤግዛም ለይፅናዕና ንወድቕ ፈተና ተኸላኺልና ቀድሚኡ መጀመርያ ኣፅኒዕና ኤግዛምና ንሓልፍ ለና ማለት እዩ ሶ ዞሞ ዝኔው ብዙሕ ነገራት ንጥቀመሎም ንኽእል ኢና